Lirio ititanap. Tinapalabas. Nagbaligi da Alex Baldo Kendoro anang italaw kini Crisanta ket pinaltugan ni Alex da bakat Victoria ken Magdalena. Impanda ni Crisanta iti abag may saan nasulinag a lugar ken adayon iti sentro. Idi nakasangpet da iti rest house na pinapanaw na ni Ursula. Agpakpakasimet ni Crisanta a palubusan dan daytoy nga agawid gapot amangan no agsangsangiten ti anak na. Ngem kinuna ni Alex anatayon ti anak na agraman ti duapay akabbalay na. Imbaga na pa'y apinatay na ni Jubilarde. Iti sabali apangir nagballigimet anakalibas da Jubilarde. Idi nakadano nen daytoy iti dipintin nas daw daytoy tado ti tao iti arubayan da itagagayem adtoyen tituloy tinubela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. Anya ti kaya tasawan na ito eh. Apay nga nagiwarwaras iti kapi. Ay, da kagaya mo, Jubilarde. Dumanon kay tunay, tapno makitam dagiti bangkay. Bangkay? Dagiti bangkay? Anya ti kaya tasawan? Sana pud mo na ito eh. Sana! Barog! Umay ka. Kuyugan ka, iti unag. Kuyugan yun. Sana? Anya ti kaya tasawan na ito eh. Sino dagiti natay? Umay ka, Barog. Nasaya at tadakan. Nasaya at launay. Dua alumon. Tanawam dagiti lungon, Barog. Tapno makitam, no asino da. Manang akong Victoria. Saan? Saan? Apay! Ang yatin patay na! Saan napot na? Manang! Well, Barog. Kasta tinapasamag. Daytalaang tasaan ko anak kita nagiti kriminal. Namindwa anak ang ngagak iti kanalbuong. Mabutang akmet arumbuhar iti balay me. Iso anak palabas akpay iti sumagmamano a minutos. Sakbay arimwarak. Nakitak na Victoria kan Magdalena anak anasay. Iso anak patulong kadagiti karuba. Taura isuda. Mabutang damot amakibiyang. Gapatam kanda maramraman da. Saan mo nakita ti asawam? Agam ti anak yaw. Aday jay balay. Naimbaga. Kasana nairaman na napaltugan. Ti anak ko. Hindi ka tanag. Tanasalo na ti anak mo. Ay aywanan ti anak ko abakat nabalasan. Anya ti basol na nanang kan apong Victoria. Tapi natay na. Nangipanantay ti asawa. Intalaw na ti asawam. Kaputawan ba't nakita me, hindi malayaw. Iso nga mga no intalaw nagiti ng taltog, kagananag mo. Nanang, si man patakon.
Apay! Apay, akas to'y tinasang pata! Apay! Jubilar day. Kaano ti pan nakaitabon dagiti bangkay. Intong bigatin, nana. May katlugaya man ngal daw ti pan nakalamay da. Isungay tabon tayo dan. Wan. Kastamot ti kunak. Uray idisaan kabay asimbang paut. Tanarigat, numabayag ayor uray may dagiti bangkay ken ka. Umangot dalakit day. Ken planok nga itilikudan ti balayaw ti pakay tabunan da. Wan, nana. Itilikodan ti balay mi. Sige nga Rudan. Tamang ibauna kiti agkali iti abot. Apakay tabunan da. Ken, inak ayaban ni Padre Basilio. Taiso ti mangmisan to inton bigat. Agiyaman ak, nana. Nakaturok ti anak mo, Jubilar day. Wan, nana. Anya ti planom ita. Tanay tabunan ti bangkay ni nanang mo. Kani apong mo, Victoria. Sa pulak ti asawak, nana. Kun mabalin ka di nga ibatik pailahan ka na kayo ti anak ko. Kwa, Barok. Agpasyudad nga minan ti anak ko. Tamapan manggad ijay. Kat no siyak, jak maiwanan anaimbag, tabakot akon. Sige, nana. Makaawat ak. Kitagyaman ak unay titulong yo. Jak tumalipatan da ita. Alang arudan. Inakon, Barok. Saan akon, makapagbayag. Agyaman ak manan, nana. Paya kastoy dito'y pagminasan. Anya tinapasamak dito'y. Bangkay. Kita no asino na ita. Timay sa at tao day di Napoleon. Ang dapat nakadasay jay. Anya ti katasahon da ito'y. Kanapay nga awan tao dito'y. Awan na pulos makita ka tao dito'y. Anya ti napasamak dito'y pagminasan. Pedro, sa dino ti papanan nyo. Apay nga dalalaki akakadwa mo. Ingkami tapon dagiti bangkay iti pagminasan. Ha? Bangkay? Asino tinatay? Ni Kadidjo Velarde? Saan? Dagiti lima pasurot iti day di Napoleon. Bangkay damot aminan. Anya? Tapay? Anyat na pasamak? Naglibas amin dagiti trabahador. Ket pinatay na dagiti lima pasurot day di Napoleon. Anya? Hala, hintayon. Sumurot kayo kanyak. Nakalibas dagiti trabahador. No kasta, uray ni Jubilarde, nakalibas. Oh, nasaya at mat. Nasaya at launay. Anya ti maipaimikan ka, kapsan? Siya ni Sister Virginia, kat isumat ni Sister Teresa. Kan, apay nga daw bam amaladaga? Ibati ko mati anak ko dito yung kumbento. Italag ko pa ilang kada kayo ti anak ko. Apay? Adamisyon ko anaskan nga ramidak. Pangasyo,
Da kayo langan ti amo ka makatulong kanyak. Iti anak ko. Kat aywanan niyo kumapay. Ikarig, sublak to ti anak ko. Ngam ka ano? Diyak may baga, sister. Ngami karig. Sublak to ti anak ko. Sige. Mariknak anadagsan ti barukong mo. Katno anya man dayta amisyon mo ako nang sapay ko ma, tagbaligi ka. Anya ka diti misyon mo ako na, kabsat? Saan nanas ka ngay baga kada kayo, sister? Ibatek ti anak ko kada kayo. Kat da kayon ti makamukan ko, ana. Sa pulat dito'y silid ni nanang tiindulin na paltog ko. Ti paltog nga inted idi ni Senyor Pedro. Dayjay daan na kaon. Nalamit adita tinangidulinan na. Inakitaan. Nalabit nga dito tinangidulinan ni nanang. Ne, adamat gayam kandado na. Inak mangalay ti pang pagkaktap na malukadak. Aday ta, naikat kunti kandado. Kunakon kat adito'y tinangidulinan na. Nasayat, kun uray dagiti bala. Adadagayam dito'y. Talaga nga indulin ni nanang. Anya dita na bungon iti puraw alupot. Kitagman. Notebook. Nabungon iti lampin na puraw. Adda nakaburda iti lampin. Olivia Liberio. Lito Natividad. Olivia. Lito. Dagita tinagan anak kaukit iti punti kayo di asyenda. Olivia Liberio. Naganti anak day di Senyor Juanito. Apay nga da ito'y alampin ka ni nanang. Tinotbok. Kita tilinaw na. Diary. Basag amin tinakasurat iti daytoy a notebook. Bukas ta. Siyak ti anak day di Olivia Liberio. Kat dandadidak inlemes dagiti dua lalaki. Idi maladagak pailaan. Sino dagito'y lalaki? Ituloy ko abasahan. Juvilar de anak. Inlimad ko ti kinadaon. Sipod maladaga ka. Impatid ka unay. Pakawanan na impasurod ko ti apelyedo kan ka, anak. Gapot adayta tinapanunod ko akasayaatan nga aramida. Tapno awanan tilumtod pa'y aparikot. Sika ti anak day di Olivia Canlito. Ti agtawid iti saniko day di Senyor Juanito. Iti panaglabas pa'y ti tawtawan. Nagsabat ti dalan mi kadagiti dua alalaki. Adandani nang ilumaskan ka iti karayan. Idi maladaga ka pailaang. Nailasin ko ida, nga uray nabayagan day di adyam ko. Saan anapunas iti panunot ko ti rupada. Nang runa pa'y idi nakitak ida, iti naglabas a bulbulan. Hoy, saan nakihakit di nga agbitot? Kat awan sa bali. No di dabaldo,
Kandoro. Tapalto Kandoro. Ituloy ko basahin. No apay akayat da ka nga ilambas idi. Dahil tatidyak masigurado ti sumbat na. Jubilarte, anak. Pakawanin na no nagilimadakan ka. Dito'y surat ko tinangipagsaak iti adda iti panunot ko may papankan ka. Tadyak maibaga iti personal. Taamkak aguraan na. Ipatpatag ka unay, anak ko. Ipatpatag ka. Ipatpatag ka ba't nanang? Ipatpatag ka unay. Sana kapon nung anak. Impatag na iti husto. Inaywanan na iti husto. Kas nung anak mo. Apay anay sinagan kanya. Kasano ang masupapagan ka iti kinaimbag mo kanya. Nanang. Kasano. Salbagmat day nga Alex. Sa dino tinapnapanan na. Agraman da Baldo Kandoro. Saan da paya si Mang Sangpet? Nabaybayan na ti pagminasan. Sana rumbay nga agsardeng ti pagminasan. Apay, sa dino ngamin tinapanan da Alex. Diyaga mo! Wah! Sige, urayam asumangpat da. Mapanakon ni ti mansyon na pagnanaadak. Ado ti asikaswa kejay. Sana bale, tada ni Chayong ang mga sikasukan ka ditoy. Masuruna ka talaga. Jaksamot ka may ayon ni Crisanta. Senyorito, apay nga minanaskan ngay aywampay lang. Maramid mo mati kay kayat mo kenkwana. Nulakit dita kayat mo. Sabagay, ngam nasaysayat no dahil tayo disidido ang mga ayat kanyak. Tapno nalagragsak. Saan ka di? Una, sigurito. Kasano na di pagminasan? Bayan pa lang dahil ta. At dadagit ipasurot ko ijay ang mga sikaso. Di, agyan tayo latan na talo dito'y rest house mo, senyorito. Juan Baldo, da kayo ti kadwak dito ay. Ken, tapno damang bantay kini Crisanta. Tamangan no makalibas. Dito'y talatan paraangan ti rest house, Toro. Agtugtugaw talatan dito'y. Baldo, ito'y payasimrek ni Senyorito Alex. Iti silid ang nakaipupukan ni Crisanta. Ha! Nagbayagarumwar. Apay, umapal ka? Umapalak, Baldo. Siya kumamit. Ngam di namat gayam kaya tapasublat. Tasawan na gayam. Mayamon ni senyorito. Tayo di pailan, inayatnan ni Crisanta. Nagpintas kami ni Crisanta. Naglibnas. Siya kumamit ni makasawa ti kaskan kwa na. Anya? Kasano ko mga makaasawa ka itikaskan kwa na, kat agrup-rupa ka mag-asairo. Akas itikuna ni Senyora Lorna. Uray si Baldo. Agrup-rupa ka sa iro. Anya? Duwata. Oh my God. Umunagtan iti rest house. Apay, mabutang ka dito iruar, tanasipnas. San? Oh my God. Umasidag ta iti seled ang nakaipupukan ni Crisanta. Alingagan ta no anya ti aramidan da. Sige po to. Mapantan. Mapantan. Ikari, Crisanta. Ayatan ka. Ipatag ka unay.
Aramidak ti amin tapno agragsak ka. Lipatan mo ni Jubilarde, gaputan na bayagan anatay. Intapon mi ni Jay pagminasan, gaputa ginandat na kapatayan. Idi pa'y laeng nga ay ayaten ka. Among dayta. Ngem, inunanak ni Jubilarde. Ay, Crisanta. Kaya't kang harakupan. Saan? Di mo sarap ko! Saan? Saan? Anya ti pagbanagan ni Crisanta iti rest house ni Alex. Gagayem. Di liwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Pinapalapas. Imbati ni Jubilardi ti anak daki ni Crisanta iti kumbento. Inawat met dagiti dua madre anang italkan na. Ijay balayda. Sinapol na ti paltog nga inted idikan kuanan ni Senyor Pedro nga indulin ni Magdalena. Iti da na kahon day di Magdalena ti nakakitaan na. Iti day tagundaway adda kinapudno anatakwatan na iti kinataw na babaen iti nabasa na ad diary day di inana. Insang sangit nan ti sakit tinakam na gapot di naman lang nasupapakan ti inana iti napudno apamateg nga impaay na kenkwana. Kabayatan na iti rest house ay aywen ni Alex ni Crisanta. Itagagayem at tuwin tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Inat kay di pa'y laeng. Ngam inunan anak ni Jubilarde. Crisanta, kaya't kang harakupan. Saan? Di na karakupan! Ay, ayat ka, Crisanta. Saan ka napaluspusan tayo? Kukuha kan, Crisanta! Aldaw, magmayapin. Umapalaksi ka. Sakto, mama. Awan nga rod, nagpalnadan. Kaya't asawan na ita. Mayatan. Anda ka ni tao, Aldaw. Ito, nakatlawo na senyor ito. Mapatan. Palubusan na ko nga agawi. Pang-aasin. Ti anak ko. Amangan no anya tinapasanak ko na. Saan ka na makaruwar dito'y silid, Crisanta? Saan ka matamarigatan dito'y? Gapot adamutan si arkan banyo dito'y asilid. Isar kumutan ti kanam dito'y. Pang-aasin na. Palubusan na ko nga agawid. Saan amabalin? Agyan kam dito'y. Ket saan kan amakarwar dito'y? Agingga iti dinak maayat. Maawatam ka di, Crisanta? Ayop ka! Ayop ka! Dagas ka to! Pinatay mo na pamilya! Gaputan ka, Crisanta. Iso anaramid ko tikas jay. Awan ti kapatgan kanyak. No di si kalaeng. Sige! Patayin na ton! Patayin na matan! At kasi tinaramid mo ito pamilya! Patayin na ton! Parabawal na yaman. Diyak napuputan ng ti oras. Ituloy ko diyak sapulin kang madamdama. Hanggang kasapulan nga ginanakbin. Tapno na piksa ka mang sapul ka ng Crisanta. Ginanakbit. Crisanta, sapay kumata si bibiyag ka. No sino man tinangitalaw kan ka. Agbayad tayo tinangina. Crisanta, sa dino ti ayan mo. Sa dino ti pakasarakakan ka. Sa dino. Aday tanti balay mi.
Agi na nakbit. Kalpasan na. Ituloy kong tumanan ti magsapul iti asawa. Baldo, mapan kayo di asenda. Agkid daw kayo kini Lolo iti dakkalagatad. Apay ngay, senyorito. Kasapulan tayo ti dakkalagatad. Ngam na Jack kayat at kisayan nyo ti maawat yo. O sige, senyorito. Da kayo mat. Saan kayo mat amabalin na kupitan ka? Nasayat. Kalpasan na, in kayo di sentro. Gumatang kayo ti daduma paya pagan-anay ni Kristanta. Dagitay kawas sa pangturog. Anya? Anya ti katawaan? Awan, senyorito, awan. O sige, gumatang kami. Ken gumatang kayo matan iti ado atarawon tayo. Kang runaan ti arak. Araglado, senyorito. Agawaan nyo lang. Nuan nyo ti imparamid ko. Iso lang piramidan nyo. Awanan ti sabalipay. Di kayag baybayag. Nalawag. Araglado, senyorito. Sayang, Baldo. Saan tama ka pa ni Tekabaret? At magbabait ako ba? Umapalaki ni senyorito. Wanyaro Doro. Binili na tan ni senyorito asaan tangag baybayag. Iso masapol ngagtumpalta. Babae ko ma, Baldo. Sana bale. Takit dawin tanto ken ni senyorito arumuarta. Uwan, Baldo. Intamat ag babae. Ne, asidugtan iti farmhouse, Doro. Sapay kumata at dadita ni Senyor Pedro, tapno makasarita ta anaimbag. Anya? Dakalagatad? Dayta tibilin ni Senyorito, Senyor? Tapay ka no? Awanen kwartana. Naibusan, Senyor. Sa dino tayan na? Iti rest house na. Kasta ka di. Ala, mabit lang tayo kayo. Aguray kayo. Kanong agsubli kayo ije pagminasan? Dayta tijak amo ken ni Senyorito, Senyor. Ang mga numabayag pa'y. Sana bale, tadamat dagiti 5 apasurot na ijay. Di, isudan ti mangkita iti pagminasan. Sawak bakit di? Ne, apay, senyor. Awanan tinatda trabahador ije pagminasan. Ha? Ken dagiti 5 pasurot da di Napoleon. Awandan. Nataydan. Senyor, kasano na pasamak da ita? Nalabit a pinatay ida dagiti trabahador. Sadan to naglipas. Salpag. Kasano itan, senyor? Isungarod ni bagam kini Alex nga agsublin ditoy. Tapno ituloy yon ti pagminasan. Dagayon ti mangituloy. Sayang unay day jaya pagminasan. Dakala kwarta ti mal-ala tayo ijay. Kasano na pasamak? O sige, senyor. Idanon ko ken ni senyorito daytoy nga imbagayo. Angam. No nakalibas dagiti trabahador, kaya't nasawan nga uray ni Jobelarde. Nakalibas man. Jam trekit di. Saan amabalin daytoy, senyor? Naskan, amaamon daytoy ni senyorito Alex. Dagitoy nga ara ka nagatagtabal do. Intan. Ano pa tinas ka nagatawin ta? Mapantang arudan, Doro. Angam, gumatang tapay ti paggatangan iti kawas ti babae. Kawas! Wan, pangturog a kawas. Nagitay na ingpis. Amukon ba ta? Kasta ti kayat ni senyorito Alex nga iso ti babae ngay ayatan na. No kasta arabii.
Untan, pumanaw tan dito'y paggatangan iti Arab. Rita, ad-ado ti ammom iti kataltalunan. Iso asikat ti pusgak akatalek dito asyenda. Ha, senyora. Wen, agtalekak iti kabailam. Madipo dita, sikan ti pangitalakak iti amin. Manamnamak ka di dayta, Rita. Sige, senyora. No dayta ti kunayo, iso ti matungpal. Anyaman aparikot. Umay kay di mansyon, tapagsaritaan ta. Uray pa'y basit laeng aparikot dito'y kataltalunan. Nasken, amamwa. Wan, senyora, kat agyamanak iti panagtalekyo kanya. Pedro, imayak dito'y farmhouse, takayat ka akasarita. May papanitian niya. Mabalin ka di asyakon ti pangitalkam iti asyenda. Syakon ti mangimaton. Aniya? Awan metlaeng ar-aramidag. Kan kayat ko akanayon amawatwat ti bagik. Iso akayat ko ti inaldaw nga dar-aramidag. Katap no may mayat. Syak ko man ti mangimaton iti asyenda. Itaman pa'y, Lorna? Awan ngaminan ti sabali pa'y atalkak. Awanen ni Jovelarde. Iso asyaklatan ti mangimaton iti asyenda. No kabalam lakit di, apay kit dinasan? Agyamanak, Pedro. Angam, kabalam ka di? Awan pagdanagam. Kabaelak. Agtalek ka kanya. O sige, no day patikunam, patga. Kaya! Kaya! Mapanto de rancho, kabalyo! Kaya! Kaya! Sarungkaran na ti rancho! Kaya! Kaya! Agyaman na kiti danom ented mo, Goryo. Awan na yaman na, senyor. Sige, mapankan iti trabahom. Sige, senyor. Naglawa ti rancho. Gaputa nagtipon ti rancho. Ken ti rancho day di Juanito. Nabayag adyak na sarungkaran day ti rancho. Agam, maragsakan na. Tay mado ti baka. Nasaya at launay. Dahito ilangan ti pangipayak iti oras ko. Tamakamon ni Lorna iti asyenda. Nakadanon tan dito'y rest house, Doro. Agtinulong ta ang mangibunag iti addo aginatgatang ta. Umaldo! Nagaduti ara kaginatan ta! Nagmayat! Bumabatan dito'y kotse. Senyorito, atuyan dagiti ginatgatang ni Akawas ni Crisanta. Kawas, apang turong. Paano ito nakakatkatawa? Awan, senyorito. Awan. Awan kaya. Oh. Ado'y ti kwarta, senyorito. Tidakkel agatad. Akinidaw mo ken ni senyor. Nasayat. Sige. Urlosan yun dagiti ganat-gatang yun. Kaya nagluto kayo umatan iti tarawon tayo. Enton madamdaman ti panagsasarita tayo. Tamapanak pa itayan ni Crisanta. Sige. Mangan ka ni Crisanta. Naimas ti impalutok at tarawon. Tapno maimas mo ti mangan.
Gusto ko man ti panagsangsangit mo. Mangan kan tapno saan ka nagsakit? Diyak kayat timangan. Uging ka iti matayag. Di ka agsawi ti kasta, Crisanta. Ala, mangan kakit din. Sipod at dataw ditoy. Di ka pa'y pulos nang ipaunag iti tarawon. Patayin na kon! Patayin na kon! Tapno agpatinggan ti amin! Datos ka! Pinatay mo ti anak ko! Malata ka pa lang nga pinatay mo! Ayok ka! Sana ko'y pati ka na ang pagbaga kaniya, Crisanta. Alagid din, mangan ka. Tapno saan ka nagsakit? Imbundaris mo, timakan? Kaya timangan! Patayin na kon! Patayin na kon! Jantre, talagang sakit dia subsubukan nak ni Crisanta. Apay tayo taplato, senyorito. Nabuong pa iti baso. Imbundaris ni Crisanta timpan ko akanin na. Wanya, nakaidasar kayon. Mabisin ako. Awat, senyorito. Intagay jay kusina. Abay jay, ni Baldo. Oh, sige, senyorito. Mangantayon. Sigurado ang magustuhan nyo tinlutok asidahan tayo. Karne nga adobo, senyorito. Tay, papuriton. Sige, mangantayon. Awing kayam, senyorito. At dahil bagakan ka. Namon ni Senyor Pedro nga awanan tinatda at trabahador iti pagminasan. Anyo ti kayat mo asawan? Naglibas da. Kat ti dakas, dagiti 5 pasurot mo, pinatay da. Aniya? Kat ti pareho tita, senyorito, nakalibas matan dayjay at jubilarte. Aniya? Ti Jantre, kasama na pasamak dita. Diyan mo, senyorito. No nakalibas ni jubilarde, amangan, magipalas. Amangan no balsan na tayo, kapo iti panang parparigat tayo kenkwana, ijay pagminasan. Anya ti aramidan ni Alex iti dayta na amuan na. Gagayem. Di uliwana dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!